Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka soqtayoq Julio killamanta. Malaquías ancapi kay nishawanti kay kinsakaj hatuninpi kinsakaj huch'inimpi kay hinamanta nishawanchik nuqanchikta Tata Diosqa tiyaquqqa levitasta sacerdotesta ima sumaqta limpuchananpaq ima inatachus ninapi qolpi metal qoripis ch'uwanchakun ahinata chanta paykunata Tata Diosman ofrendankuta haywayta atinqanku maychus haywayta hina. Entonces kaypiqa nin Tata Diosqa nin qurita hina limpuchawasunchis pay mayllawasunchis nin kaypiqa Tata Diosqa paylla yanapawasunchis chaymanta nin nuqanchikqa kaypiqa manchay nin nuqa desearanchik tiyan kay yapis kawsasumaña hina hanaq pachapi hina nirmas chantapi nin kaypiqa alabananchik tiyan Tata Dios graciasta qunanchik tiyan porque pay mayllawasunchis pay kawsay vidata haywawasunchis Señor Jesucristunchikpi qhawarillasanta kay Dios palabra nishananta kay iskay kaq Corintopi tawa kaq hatuninpi huch'uyninpi chunka qisq'uyniyuq kay hinamanta chaypiqa nishawanchis kay kunan ñak'arisqankuta mana imapis uq ratullataq imaraykuchus chay niqta nuqaykupis qanqa may sumaq wiñay kusiyman entonces kaypiqa nin uq ratulla sufrisunchis mana tukuy tiempopaqchu hermanos uq ratulla kay llaki kay mundupi pasakusanchis mana wiñaypaqchu kayqa chayrayku kaypiqa chay pruebas kay tentaciones tukuyma kay llakiykunas uq ratulla chayqa mastin astawan chiqanta sayachinawanchik tiyan Tata Dios astawan alabakunanchik tiyan hermanos nuqanchikqa chayta munan Tata Dios mana wiñaypaqchu pero mas kaymayninku ay mana atinichu sayk'upusankuña kay ima llakiykuna hamushaqtiy pero nuqanchikqa mana chay kananchu tiyan porque uq ratulla hermanos Warakuchunchik hermanos munasqa tatay agradecikuyku kay diaqama kawsay vidata haywawasqaykumanta yanapawayku qanpaq hina purikunaykupaq mana kay laqa mundupi quedakunaykupaq Señor qanlla Espíritu Santuykiwan bautizawayku sapawuqta nuqaykuta tutamanta tardekama nuqayku ñannikiman hina purikunaykupaq mana nima kay laqa mundu purinaykupaq Señor chay llaki putimapis hamusan makisniykiman saqiyku mana urmanaykupaq antes qanwan uq día kushka tiyakunaykupaq tukuy chayta mañakuyku k'ata wayku Señor Jesucristo sutinpi amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.